yewe ne banyita cyo butungi charity ndiyo mwabaheza ba program kandi twatandika kare kurugashahemwe hatuzaba shahimwe dakika 5 na mushanju bitaka nakire akutwagarukamu twine omugeni witu izo yero wakashatu tubantu counseling tubantu ganira n'abantu bitu aboko kuteganisa nibyingana ibwa akasheshera ebitavumbuire nibinji kandi kutekateka ngwe mwentu bimanya omwentu shanga neshitukumanyaho naco cugwire so mwentu leta bakugu ahabwe nshonga nkezi okugira ngo batuganirire obundi hakazira owahonokaho bwena kasheshekeri izoba twareta omuchara Daphne Ngabirano omuhumuriza ntwenda ngo atuganirire ahakuwa kubasa kumanya omwana wawe bishobwe kana omwana ruyare ninyenyine kuba ni mwega ningo mwana wayine kuba nayego muziri atamama buyija zirireho nyowe nyine kuba nitwaro mwoga gwo kumanya omwana wanje bwe okumumanya nkamumanyanta rero bundi tukacendeza amhondano yo maka akutetegereza nako maka no kuza abana ubundi tukabakuruze ryo buroro batine nyenchakare munchirize mwakire atwakure hari kuturamusiyaho no kutweyanjorera rero tubone twanjure nshonga zitu twakwakira webare munonga mutebekanisa program abarebitu aba TV West murire kurunji nabanyita Ngabirano Daphne Musinguzi ndiyo muhumuriza omutendeshe ninkora na Antare School nga school counselor kandi nyine na counseling center eiba kweta Your World erinyamidanga mbweni ko twakwakira buzima bwo kubantu manyangwe kintu echo kine mu bumanyirifu mbweni ngwenki mbweni ko muramagweri izobo kuguru kugamba okumanya omwana wawe nangwa kunchi postingire nagira inabisindika abantu bambuza kandi mwatugarombi ya DNA so niyenda kukora disclaimer ngu okumanya omwana wawe ejeshaha ntumanyisa urugendo rwo kukuza omwana wawe norwetegereza nje omwana bishwe omwana niki okurugirira mu constitution ya Uganda twantugamba aha mwana n'omuntu okuruga aha day 1 mpaka kize myaka 18 so ebiturent tuganira ntuza kuba discussinga mwana okuruga omwaka gumwe mpaka emyaka 18 tukugendera constitution ya Uganda kutukugamba omwana nekintu kikuru omumagara genseji omwana ogu nabasa kuba narebererwa abantu abamuzire biologically omwana ogu nabasa kuba narebererwa abazire abarinka guardians abareberezi omwana ogu nabasa kuba narebererwa nyina wenka omwana ogu nabasa kuba narebererwa ishe wenka kandi omwana ogu nabasa kuba ari foster home agamaka go kureberera abana bakurundana hamwe bakabateka bakakurra hamwe twine nkaga ga divine masenkago so abonu bo bana erigenda kutukuzo mashomero mu nemirimo ya counseling yitukora nutushanga ngu okumanya omwana wawe nekintu kikuru ahabo kuba kutukweza tugira ngu obumwe abane kibari n'abazire kibabatiremo so ejitopiki niyendo murebi wa TV oyetegerezeje obureje ngo urugendo rwo kumanya omwana wawe notekwa kurutambura nawe tokwimuka izoba rumwe ukagira uti nyowe omwana wanje mumanyire namuheza ati ningashitamire nyowe nawe nywabazi yote namushoma namuheza n'urugendo ni project nekintu ekyo kutamwa amani ukakishabira ukatambura nawe umurujungu tuceta janing kutambura n'omwana wawe mpora mukaganira mukazana hamwe ukamuhumuriza ukamutwara ishomero ukamukorera buri kimwe cyona azo muryecho abana babitukureba bitukuzara nibabine needs bine byetagiso kongo mweno uromzire wagira uti ekintamuhire niki muhire bitoke na mutwara umwishomero wakora umurimo gwe nko mwana nyewe byanje birgiwe
konkitwe nk'abahumuruza ntugera turi true photocopies of our own children. Abana nibabeyogize umuritwe. So like mother like daughter. Wonderful. Haze bigambe byo kuba berenu babugamba ubura kubiteka amanu kubicenga. So nyenda tubanze turebe abana aba ebyetagiso byabo nibiha. Abana aba abo kureba tuba tuzire ninga turi kukuza nibetaga security. Kumanya umwana wawe arahi, umwana wanje nagamba nabahi, umwana wanje yararankahi, umwana wanje banwani beye nubahi. Erigenda habwe mbera zirmu omunsomu ombyaro bitu omutawuno mu makagitu abazire tugerzeho munonga responsibilities twas habandi. Abana nibahumura omukasheshe obateka bodo wanyine nkuru mcharo. Anti mjene muhumuro wa anti dero bwana bwerundano kweto kugenda misho tokumanya embozi zabo tokumanya abatayira noha. So nibenda security. Abana aba nibenda kukundwa kutukugaruke nyuma ho kace mwana atakakize mwana umwaka omwana no gwakubaryo munda yanyina nayitaga rukundo kwakubaryo munda yanyina ebintu byone birya heru environment outside omwana w'umunda nanajura. So nje cyo kuzarra kano kashanga kamwe nkaruma mabere akandi nakakwharamisho akandi nakarota hudama akandi katura kajijire kakureba karra. So obumwe nibabazwe rukundo umunda yabe. Abana nibenda bakureba rukureba role models. Ishe w'umwana orahi omurugendo rw'umwana, nyina w'umwana orahi numugamba bugambo cyo mukayanyu okushaba kwemerire kuta okurya kumukuza kurya murya muta hinama kago kushaka abana bono basavinga bazumbitanda Ashitanda cyabona matemba deka undisha temba deke ndisho kebyo mutano ko kumamba mudeka nkishatu ndisha kitocha genda nasigara kuzumutera mweno shanga ngu role models tabarho oshanga ngu umwana takurebishe akagira tukunda akure ninyenda kubanka tata arahaba abo kuganira na bakagira tate byakora kundu kuratindo bikora. I hate my father, I hate my mother. So ekindi nibenda health care. Abana kubatwara umwirwa rubarwa rukabareberera ago. Abana nibetagaho akanya ko kuzana amakaminji no shanga umuntu yajya twegesiza TV tukuba serious abana. Nkitabo mutawuni. Abana bakingira no munju. Abana tibakuza kugera yibaza abana and also kuba kuza no mashomero reba mashomero agamwe gakaba business no shanga umuntu ayinakanya hari abana ibakuzanara bashoma kurwo mukasheshe mpaka umwazi bayita imbaza kutikoko musekendwe babyabatamere babire tubakugenda ticabamureba ariyo naija bashohora bagenda ahubwo bakaroha kare. Then abana nibenda kugireka kutukugambe kati nkweditwa baryo mutawuno yukago juroti bagiranze kuombeka konkare kabana kujuroti okajuroti nojungana bo hatoryaha chakaro ryabo waza kutaya family yana nojikoma nibenda kumanya turente pangisa hano tupangisa nkahindu pangisa kuturazo mucyaro owituna. So ebyo nebintu bikuru abana eva kwitanga mu magara gabo kandi obwiro bwinji tutubihire attention. Turiyo mu rugendo rwo kumanya abana bitu webare munonga. So nakintu shukuru munonga okumanya omwana wawe kandi omwana oguno ubasa kumumanyota echo kubanza wahereze kumutera aho ibishemerire yona hatwaze kumutera hebyo munwane. Let your child be your friend. Obwiro bwinji kagata kwingana emizane yitkuzana kati yemwe numanyisa munwanenta ati omwana ogwe naba product yawe ubo muzire obato muzire konka ariyo muka yawe. So no bakubakarya kana kato okukira kitwa bakazi
numureta hahe mbozi azoreka ajenjoyinga hato muri ecoko kagira amasiko mingi amakaгаterire je umwana yagire kizibu kikamurenga no bwakuba yarengire imyaka 18 either natere sumudadi eki cyakora cyarenga eki mami I can't handle it now ningushaba ngu o intervening cyandemo owe no waba munwanwe konka ko kubota ari munwanwe nibaronda other options nazo ntuje kuzigamba so omwana mukore munwanu wawe echa kabiri omwana jezaho umanye banwanu beye nubaye nubwo kubakariya kana ka imyaka 3 mukazana nikirukore kija no tundo twanda hazo ndo bwira bazira irokira kwira yabantu bawa iroko mugenda kureta aho bwana bwe bihinze ato twana twebihinzi otwana tukujabura ngo kumanyira uti akakana akutwasavinga cyayi kakasture bukopo kakahuta kakiye ibyabandi ninteko kureba ngo namwe encouraginga yaguma nakiriza yombora ninga twaka yambana kukabaje otherwise no kuzomujabuza ekindi omwana ogu gezaho umuhereze foundation umusingi mugambire hatemerireta abarebe bitu ba TV West na nomutebekana sa program enseriyo neyuruka the world is racing eriyo neyuruka so many things biliyoni bija hariho ebintu byinji haze ebintu byinje byona nibitagetinga abana ahabo kuba abana niyo population nyinji hatitwine the youth and the children kwa kuzo musensa seje bwa hatu mbakugira ngo ejo age group hariho abantu binji munonga so ko kubota 15 wa ko kubota muhire musinje guhamiro kugambira ekinkiza kora ekitikirakore amasimu gija konkitwe omukayi nutukurindaho ejo foundation netaga kumugambira turiyo ntushaka konkitwe direction yitu no kutukumanya nutukurebera ngo toru direction ejo foundation ejo is very important majya nkuretera umwana wamanya ngo we ukamutamburiza haso nabaryati yes we bari muno ekindi omwana ogu habo kiri important kumumanya ko kumumanya kireta wa mutebekanisa nyensya yeye prepare erigenda hari ikigambo nutukikosa munongo mu counseling no mu rugendo rukubabazire tukozire bintu charity tukozire bintu we are working ntabwo encho ryagesha hakashe abantu abinji bakeshtami bakibyami iwubizira tukozire bintu twatebekanisa bintu munonga byinji bana bitu but we have not prepared the children tubakorire tubegise ukubine ku bantu babikora abana tubakorire bintu abazira rero kubariyo nubakora bakazi n'abandi babona ngo nabona rero icyo kigambo mbere cyo kibire too much abazire bakozire wazo kombyara abantu egesha habakwasira mfuka bagiro mu ntoke batebekanizente bakozire but we have not prepared the children no yumuka abana baguma muju iwe nyabakorero koraki ogenda so nawenze ngutubegiso kurye cenyanja konka tubegiso kuba kucijuru bash kuturbatachije bure barakirye chimaisa tubarukirye ego so we have done a lot tubakorire twabatebekanisa konka twatebekanisa abana kandi kiri very important kureba ngo umurugendo ru oyino koraki umutebekanisa kugira ngo ahamuheru no borbo tachiruho no borbo tine man ebu watebekanisize buguzemu nebitambura ngo yafashe ngo yafa ngo yatsagace ibigambo nono burra waza washitamenyuma urangwa ngo nchakara kasheshe za protein zona tuza kwija tuzuguri kandi mazima aceza kuruga hati abantu baguza abana babiguza abana basinda abana baraya so
kiri very important kureba ngo umwana wawe ubu watambura nawe mu rugendo oru kandi yamanya sige wamangwa hariho n'ingataro ekindi abana aba mu rugendo rwo kubamanya aha bwenshi very important nikikuyamba kumanya ngo even na future relationships zabo nuzimanya aha bo kuba umwana ogu kakuba otambwire nawe ninga habwenshi noyetaga kumanya urugendo rweye nayaza kora decision oba nayaza kuronda umurimo oba naza kuronda omukazi wo kutasya oba naza kuronda omujijara mutware nakwengeginga konkeri igenda ko kubota tambwire nawe uburyaho mukasheshe uhurro umwana yakugira ati niza kushwera mutebekanisa mukiza kwija kutaya areta umushija mutahi weye haza bazire no gaburebereyo ibintu bitaho tabicenjere denda kindi abana aba abo kureba ko kubota tambwire nawe ensage ne offering so many opportunities umwana nabasa kushoma akore burucumwe konka kugira ngo utakumanya ahabwenshi ariyo nashoma ahabwenshi ariyo nakora ahamuheru ahendera ne sente yazikora zitamugirire mu ngasho twina abana binji abo kurara mabara abo kurya za drugs so urugendo rw'umwana oru ahamuheru nuruteko kuba rwetagamo umuzire kumya umwana wawe twine Daphne Ngabirano turi aha kumanya umwana wawe kandi enshongeji twarangu oboryo muzire oboryo mukuza oboro murana n'ekintu kikuru munonga okumanya omwana wawe oku ayemerire kureka nani nyenda ngo turebe aha nshonga yo kugira ngo ayine kumanya umwana nabari umushinja n'umukazi nabari mama wenka nabari ishe wenka abo kandi umukuza abana bitoku inabo kugira ngo abojo barebera harishe abishiki barebere ahari nyina inga yo mukazi wo followinga abana bawo babishi umushinja we umwana wawe womojo tomufire aho nanyenda ngo otuterere mutoki turebe okumanya umwana nicugwa okurigirira ahari genda bari munonga umutekanisa program ko kunana bagambire omurugendo ro kumanya umwana nabana basa kubayine ishe ayine nyina bona umushija no mukazi bari kutahamwe ninga ari single mother umukazi wenka nwemeriro mbana we ninga ari single father oshanga umushija nwakureberera abana be ninga oshanga abana bari in a home bar group y'abana binji ngabana ngarukumi bakutura hamwe konka aha point ejeri yo nogamba nimyenda ndebere ba example yeka ermu omushija na nomukazi kutukuza ombya psychology tinkwe namba teke hare konka ineshinto kitweta Oedipus complex aho kushanga abishiki nibakunda bishe nazambaza kutsigamba otakabasa kumwiharishe okashanga abojo nibakunda ba mama babo ejo omojo kunda nyina ejo niyo tukweta Oedipus then omushikundishe niyo electro complex so omurugendo rwo kuza abana okuba yabira represent akabondinga je abana niwe bakunda point age ninyenda tube particular turiyo to discussing hateka ermu mushija no mukazi omukazi yaba are away gahoro kunatera ndegere yakana kakasagaranisho mu kitanda rero buzana rero kamukwato mbereju rero kamutiko ingomisho ototuntu tuce tubasa kureta bond compared to you iwo mukazi wazo omukiyungo katekemero kabasavinga obuntu buce ahabwenje ahamyaka ejo eitweta formative years kuruga mwaka gumwe kwikari 5 na 8 brain yo mwana nerinka cement buri kintu cyone kikuzaho it gets stuck there and hama omuntu buce small things
nubasa kwa attracting umwana yakundishe ninga yakunda nyina haze jo bond utarubasa kugicwa no gukora cyo nubwo hari bayabira umuzeyi hati ko kuza still umuryebyo bya psychology naki omukazi namara obwire bwingi ayina omwana omunda emezi mwenda nasisiraho nagamba umwe nayishongora n'ubweshongo omwana ryo munda ko kariyo ekishucu ubwoge na baby is listening achumuzara yamushohoza muteka bero achumuteka bero kakine no 2 weeks oren ketegereze risho nakamakingo kachikire noha by 3 months ego baby naye masteringero kumchikira noha okumibere no ejo ntugeta bonding kakutandika kutambura ishe yakakwata umukono achija kubana ija karera kabanda akakaho muneke hati kamanya daddy so obwire obwo kumara n'umwana wawe nuburetaho chareta akamanyane muno so ngo kuwagamba oshemerire kuyamba mu rugendo runoha twenda tushemerire kubantu yamba mu rugendo rukuza abantu kutukuza mstiro mu ryebi bya psychology naki abazira bakazi bashemeye kuyamba abashija kubondingana n'abana konka ko kuburyo muziro mukazi omurugendo ro kumanya umwana okamanyisa umwana ishe kuno mubi umwana nakora namanya ngwishe niki no bwakukora ki okureka hati ndiyo ninyenda ngo turebe ko gambo kumanya umwana noba nonda ngo umumanyeho ki abana bitu twine kuba tubamanyaho ki ubwoja ngo umwana mumanye ki mumanyo ko ari yo nakoraho naho mumanyo ko yatunzire girlfriend mumanye ko arabe nabyama bukashesha nyine kuba ni mumanyaho ki mbone manye nto mwana wanje nto mwana wanje ni mumanya hata mbwe ntugambira abana batu bitubamanye ki so abana aba umukugamba ndufutandika nabagira ngo urugendo ro kumanya umwana itiza jane yakwimukizo barumwe ukamanya umwana wawe konka ko kuwabuza umwana wo gumanyeho icyo kubanza no kubanza kumanya personality y'umwana wawe neya ubuhangwa bwe nubuha ari umwana kuba unami ukambuze kibuzo ncushi yakugarukamo umurimo gwamuhereza nubwo guyagarukamu nangwa nomwe nabasa kureba ibintu bijambire atekateke that is not my area umuntu ndije shimirwa nabikora so iwo mu rugendo rwo kuzumwana ushime kubanza wamanya personality yeneha azo personalities twinabitweta abahunami na nabo kugamba introverts and extroverts yes introverts umwana nabasa kubarya hata kugamba konka ine bintu byine mu interest umuntu ushange yaza nka computer ho yakora ibintu bye yazo mu class tarate mukona higwe konke bintu nana yakora kinamanya so okumanya mwana wawe personality type nayo nebernonje then extroverts for them they can talk, they can get excited embozona nibabazina kandi abana no kupoina abandi 10 bono ba grouping hariho kurete mbozi bakatera music enjiyone kaduduma akabazinira mutamushashire mutamwire ene motivation koga motivation yene rwomunda arundi ijo mwana ko twagamba introverts wona abasa kushara mu kwandika yagire ki yaenda writing areta tundadi writing areta tunana so okumanya personality type yeye ne kintu kikuru ekindi okumanya omwana wawe ebyakukunda niki koko watanko kugamba hino mwana bwakore kintu bakakweta ukagira to wakikora tuwanje personality type jo nko twajigambaho nemuretera yagire ibintu byakunda nemuretera kugira ibintu byakora ki ebiyaya eco naco ni kintu kikuru ebinde byo kubasa kumanya ha mwana wawe nebintu bikwatine na performance erigenda omakagitu turire mu cases are very very painful abana nibeita suicide abana nibazo mu depression ahabo kugira ngo muzire comparing a performance
iwe nanka nakucira ubwenge openly murete reports zanyu aha mbanze nzetegereze Charity nokira Daphne omushiki wanje niwe so oshanga ngu capacities zabo tuzukwingana omwe nabasa kuba are very strong academically konka aina hard weak ondisha are very weak academically konka shoshora ifokozire ki kandi abantu bona nk'abantu bantukora ki ndubetaga nene kindi shesheme kumanya aha mwana wawe no kumanya omukumukuza kweye hine kendware yakurwara obwiro bwinshi twangire kugamba ahabo kube byona biryakumanya mwana wawe omwana karabaine allergies do you know it karaba asthmatic no chimanya kwarabe natura positively ora chimusharingireho nachimanya kugira ngo yego kwaraye managing ningi okachibika nk'ekihama cyawe so okumanyana n'amagara go mwana aho kwana kuriye nyuma twagira ngo mu need zabo health care is also very important then echahamuheru kinde cyo shime kumanya ha mwana wawe kuba bakuzire bashikiro kwa higuru babire exposed hine hona ekintu cyo kubasa kumudergatingira trust amazima geye no gamanya yes amazima go mwana wawe no gamanya can you wake up ukakwata mwana wawe ukamuteka mu business yo gukora ningato kumwisiga can you ATM yawe wimukotine man no basa kuchereza umwana we myaka 12 tugendo ndetera kasente no basa kohereza umwana wawe mu rutoke ateme bitoke akuhereza report trust ati no mango aho twazara how you can know your child hatogo wamjezesa omu business wamjezesa business wareba amazima gegemerire gata wareba no bwo kuba otine man ryo mu rwaro ninga torho can you get an assistant obasize kweyozyamu omubana bawe hino wakubasa gukora ebyo gukora omubana bawe korora cancer nka Daphne oinde mu mwana okubasa kumuriza batahibe no mwana ataza cancer injiro mwana umbuzo because rotash ati ngambere nawe ati namutereza ati namuhumuriza so ntubantu gira ngo abana abo bari ba duplicating themselves okay hato ihireho kugira ngo umwana ogo wamunywana nenche kinde cyo kubasa gukora icyakubasa kuretera wahika hihi na no mwana wa uko kunywana oku obasa kumunywana ujangu niwo mukuruzo munda umunywana ujangu niwo omwoncheze nebindi hatwareta mu kintu cya trust umwana kumugezesa ukamuhereze sente ngo agenda dire ki yakora ninga nareba hashime kuba ari hemeringo iyo muzi obukoryo ubwo muzira ine kukoresa okhendera amanyire omwana we mbweno munywano omwana we no munywano ta akakoryo nikahakunda akorese kumuhika mbonembe munywano omwana nayenda kumanya magaraje akakoryo ninkoresa kahi inza kumwohereza uwo mushaho mbone mukuratire hato bukoryo bunarambasa ko buri bukuru kandi imwe numba mburebe we bari mnongo mutebekana sa program obukoryo bwinji munonga konka to kwimukizo barumwe ukagira utanaza kutanda kabukoryo of course ni intera plan no tera plan twabashomesa ukora schemes of work I know oyetebekana sana uza kugenda uti konka obukoryo obu abareba TV West nani shabangu twege nubutandikira kuri ya hansi ombuto akuzara n'ibindi omukureto twa ice cream omukureto tu Pepsi omukumujoininga mukatera kapira kamwe ore yagira dada nabona azana nitwe namami yaguruko mugoye so small things so tutandike kare kuriya jo number 1 yes utakasigo mwana yakize myaka 14 ukagira utati ninyesho nija otudinye nyoko nija attachment issues nazanga kora abo inabana bo kureberera kora abo inabana abo biologically their father
ningo their mother be present. Reka tureke kuba ba panado parents. Panado parents can kill. Nabagwamu bijanesi yona na promises nabagaruka babura. No maka panado. Charte no maka panado. Taninje manyara. Naka pain killer. Eshaheje no kita no itamani. Man konka kashweka byinshi. Tiendo mushaho konka ni mayangu umutwe gwa kufutera ntariyo underlying problem. So panado parents tutakaba ba panado parents. Let us be present parents. Bishenje byabo tushitama bitanda byabo nangwa no kubyama muno byama rero beshunga rero betabandi jorebe mami jorebe daddy aryo mustanda yabyama and it becomes fun konko mukuba fano wa penetrating amagaraga rero bashoma kurabo inebinte byo rukukora kakorya kan number 1 involve your children. Nakuja wine counseling center. When I have clients, abantu abashime kubantu batending at the clients twabacira akajuice nkaka nabana abundu kutura nabo aboshomere abo kumanya bo cenjire abuncenjire abundu kwenda barebe kintu kindi yo ninkora ki ninkora involve them. Abana banakugambira ku rugenyuma ngo their brain is a wet cement. When you don't involve them nibachireba bagira ngo gwe byeye nakora ki nabyekorera wenka ko kubor so observant wawe nakana ka P2 P1 karga hishomero nikabaka aticha omuka katereze bitabo kamakinga keta katandika batarho no kuba kariyo nikakora rorokoro come here. So they are learning observation ubona bareba, so engage them. Yes. Abana bafunire role models. Kuna bendi ndikwenda umwana wanje abe TV presenter kati nakwije mu studio nyijashitame hari arebe charte arebe bintu kubitambura arebe machines warara kategori ejo herezo mugisha guguma nabi karabe naza kuba mweshongozi aha arabe shongozi ninga ba comedy genda nawe birebe areba ukutera gita, so tubafune ba role models. Ekindi uko twagambire turebe ngo umurugendo rw'aba bana tutwaruha ngo kuna nabagambire panado parents kutukuza hari side y'abakazi hinabitkweta abo kudelegating responsibilities omumagarageta kwenda kura bakowa data kwenda obwana bo kumuteganisa technology kija nabasa no kubarya hagira ati let me go for womb hire surrogate motherhood oriya amuzarira omwana kuba aramureta arebe una problem amuhe maid ngakato muhomuke nkebyo akateke nkoko, so koko botabire so serious okareba ngo urugendo ruriyo no rushoronze mpora noja kufuna mu cyari. Okay, hati twaza kumuraho kake turagaruke ntwenda tutakasho mu mwana tutakumanya wota mushomire na harga muci obasakura tuija kuganira manyo mwana wawe wota mwetegerizo kamanyo mwana wawe cyari challenges eziri kurugamu nazozi obona manyangu echo wota chikozire haruha kabi wota kastandikire ochitandikireho better late than never. Kathumure ntugaruka no muhumuriza wetu otargaho. Tabarka yomyano wita mukahumurako kandi we barokugumaho aba program cya sisimuka intercho tunji charity umuhereza yo warga kutwegitaho program bageta sisimuka kandi ryo mukire ako muhumuriza twine omucyara Daphne Ngabirano ariyo natuganirira ahaku okumanya umwana wawe okumanye cyari kumanya haru kuruga na naharu kuza ukamuta mwana wanje eki
omwana wanje eki kandi uyagira ati okumanya omwana we konka twahikakira ko kwebuuza ngo omwana wanje nantatiremu effort yo kumumanya nikabiki akakubasa kurugamu akanwasa ko ari utwara nk'ebyo kuzana and when there are serious consequences izakubasa kuhendera zorugiremo omuhumuriza tumwine okutugambira ebyarebere omushongeji naharugamu ki ebare mnonga mutebekanisa program na niwo wagumaho kutureba ebituriyo ntuganira mbwenu ebikugamu wotatambira urugendo n'umwana wawe ningo ukamanya umwana wawe ecyo kubanza umwana nabasa kurugamu aine low self esteem takubasa kweyemerera omushomesa ongero tinyo mwana anje kamutamusente omutwara nkahi konka no hakwaho opportunity yona takubasa kugira threat me take up the opportunity takukibasa kutukuba turyo mukiraso omuntu rukushomesa ninga turukukansoringa ninga turukugamba nabana hine ebintu byo gumanore bokagumana ogiro tukuriya muzire taramanyire mwana we okibuza nka question ore omwana yato mukona higo nobwe nagambe bugwiri konka kutayi nobwe nasesia kirasi yo nagamba nebitakwatiribe konka na yabugamba ochirgare vejo omwe rufuna opportunities nkashita maha panels abo kubantu bashabe mirumo omwana papuro oreba byine first class degree eleva kadishomaje ebuzo nabimanya konka just kumwereka utabantu impapura nizugwa ebintu nibiragaruka orujungu na stamaringa kandi ibintu bikozireki so esteem ningo ukibuza nk'abana n'umwaka wabinaho muka wagwamo otokumasa kore kino ureba umwana yahunama ningo reba umwe yatambira yajya tinyoni mbasa kugamba so ko kuba utatambwire utamanyira umwana wawe ugu abira binji mushanga ukwemerera kwayanga aso kwemerera ko kwine side effects kwinji hine consequences nyinji kwara abaryo mushiki yagwa ngo mu group yabojo okugira ngo utakwemerera ekibaramugambira nico cyaragenda cyo arayiye kwara abaryo mu ishomero naza kushanga nagenda na bandu wagoni yareba abantu nubagenda tunanye n'abakura tuzomwereka kano kimanye ishomero turi kwenda abana kushohora konka tayines esteem nakwata umuhanda akora ki agenda ekindi umwana kwa kuba utatambwire nawe ningo tamanyire nabayine tweta emotional instability ushanga ekintu cyamuteganisa tayine man gukora kugayo omusomo harimo ibintu byinshi cyarute na no murebe wa TV ebikurusiye mutama harimo ibintu byinshi no ija kuza workplace konka ushango tine capacity yo kubasa kugayo icyo cyaba cyagera hentano na esteem emotional instability umuntu nasa kufukizibu are ezoba are nchakare konka aremwa amana kugira kwate simu ngana nka sister wanje ninga nkamawe ninga hina bana kura ninga abantu bakigera nk'ekinoga atera nk'ekidongo ninga sturanka TV agiterhas warire kesi zezo kaza funo buzubuniba akwata ngati via jata kwatebera kurya moto kabyata kuko wamgizi anoha express hostility natwe tweta okushanga umuntu yahendera ninjire tweta deviant behaviors emichwe etakwichenza mu society kugira ngo abazire ninga barebereza bote baratambwire niwo mu rugendo osharamu ogere binte bwatandika kukosa as a coping mechanism abazire yibatamanya erigendo makagito harmunji drugs ebitokoza byongo byo mubyo pakire nkeza abana omuntebe omusiringi ahabo kuba niho bana bakufunura obusinge
itwe tutwamanya abana bitu so hagire ibintu ebindi bibagezaho kukozesa kugira ngo bakafitinga ngahi omu community aza ha point egi abazire ngenda kubagambira egi point ndiyo ningambaho abana kushanga bagire mico yibabe involved mu tube mu serious eka tube vigilant omwana nobo urashange yafunire kizibu otaka botoring ukajo ekine cheka ito umwana wetu turamushohoze kumu kugira ngo tumuramushohoze muramutwara kugamba nawe tumuraga abo kubera igenda abana abinji kugira ngo tutambwire nabo nuba tutegeka batugambira cyo kwenda I don't want to talk to you my father don't enter my bedroom so oshango muzire nati no mwana so no bwayine kizibu takubasa kugamba nacyo so as deviant behaviors ebintu byinji biroho hariho ibintu byinji byo kuresa za orisi erigende ibintu biri sophisticated noshanga omuntu ajwire nkeje shaha kumba munda harimo ebitokoza bwongo kwa kugiha kwatatandika resa aho takumanya omucyaro etabe zijwire za tonto hari ibyo kunywa byinji so ko kubura kumanya umwana wawe hatebyo bibanu byo byabaci byamumanya abantu byo byababazire be ekindi twine challenge 8 kweta relationship difficulties oshanga umwana takagira munwane no kuzo mu kirasi za hansi gumobuzo umwana wawe munwane wawe nuwa kore wija kumwakira hishomero mugambire nyetera I want to greet your friends kuka kubaka ryaka karaka extrovert ngakuretera ishomero ryoda greet my friend meet my friend konkiwe nko muzire odaro reka butembere kabunyore bagare kabukwesigi abo kuba ine cyo kuba noreba ki noreba konka aha ko kubota tambwire nawe omu consequences omwana nagira ubuzibu na no kunwana batahibe ticho kukomo myaka yo butoyonka na yaba yagira mu relationship tuyina bishibinji erizo nagira boyfriend ogu nchakara jiro ndijo ninga ryo mukaza ashwirwe aino mshijo gwa inori ninga ryo mshija ashwirwe ninga kari yakasigazi kacerkata zasiniya tu erizo bakino wabwera nyanje kino wakashaka kino wachino namitsi tuntu batine banamba mitso so ejo instability yo kushanga ngo mwana najiroria neretwa consequence yo kugira ngo mwana taramanyurwe parenting style yawe tera kwasire munonga haza no bucukura ushanga na yabiro mshija mukuru nuba mumanyira ngwe arabashija bakweta bakasanova kitombora nyankore bakatanyara hasi najirogu ejo no consequences yo kugira ngo ekarga kuriya ahabo kuba umuzire taratambwire n'umwana we umuzire taramanyire umwana we ngweno basana yes no basana ngo kubikora byonebi obitereze utambure nawe umanye umwana wawe byanga umwana ayojeho kongo mutima gwawe oboine satisfaction ojirot I did my part nkakora umurimo gwanje kandi umwana kakika myaka yo kusetoringa ejo ya 26 hine bigambo by'umuzire we ebirugumana bimuhondo mu mutwe bigaruka katakatendeki ebishuka tutanywa mango ebishuka tutagamba kubi so iwe korogwawe manyo mwana wawe yomba omwe bunku yomba nkayomba mama also you're not good hasa wabo in a support system is stronger ejira iwe no borota good oryo no koro murimo gwawe iwe koro murimo gwawe ebindi obirekera ruhanga shabire nabana habo kuba umusomo harimo ibintu binji ebikuyabura abana so tubateka hansi yo mukono gwaranga ebintu biza kutambura mpora kugamba no kwitu okuhindura imitima no kwarahanga webare yo wagmitwe ahabwa session G yo muhumuriza omuchara Daphne Ngabirano watwegesaje akumanya abana bitu okutwine kubana bamanya enshonga bwenshi twine kubana tubamanya then na nebikurugamu twaba tutabamanyire inyasa nguhinde cyuwihamu obana kimwe obana bibiri nahacira utine kiyareba ngwe nitwe katumura ku bantu ho twakoma
akwaye akashonshereke kabisisindo kandi akireke nkaka mwe nitwe katwegendere nawe tumwakire gumaho program n'ekigendo misho